Ugadla-gadlile uThibela gadla abhekisa ngqo kwigcokama umthandeni umfoko amanqeleke laphana ke yebo bafowethu hayi asazi iyozala nkomoni sikhumbule bafowethu ukuthi ke nomthandeni wathi ke laphana ke kwi-album yakhe ke uphethe umjovo ujova kwasana ujova ngisho itshe imbala asazi ke nangonothibela ebuya kanje uthi ke alishayeki imiliyoni ngaphandle kwamantombazana wasefaka ama-emoji ahlekayo wathi umculo lo wathi izinqa zehle zobala kusho uThibela odume ngelintibane la endimeni kaMaskandi asazi bafowethu ke ukuthi ngempela makunje kuzo21 sikhumbule bafowethu ke ukuthi ke negcokama umthandeni umfoko amanqeleke laphana ke insizwa ke le ajwayele ukungcweka nayo ke le uThibela uma sikhuluma ke ngokomculo laphana ke mesikhumbula kahle ke nangokomsebenzi ke walo ke igcokama ke likhombisa ngokusobala ukuthi game ening ngathi ke uyibhekisa ngapha ke kuyona ke uThibela ke intibane ke yesizwe nakho ke noThibela ke naye ke awaphosa amatshe ke wabhekisa ngqo emdletsheni ke laphana ke noma ke emdle stone kusho njalo abanye abaziyo kodwa ke into ebalekile bafowethu ke nansi uThibela akhuluma uthi ke imiliyoni ke alishayiki ke ngaphandle kwamantombazana wathi ke umculo lo akuzona izinqa sikhumbule bafowethu ke abanye abantu beke baphawula kakhulu ke ngalento esho uThibela ke laphana ke bakhala ukuthi ke igcokama lenza iUSB laphinde lenza ke iCD okungenzeka nalokho kube nomthelelo ekutheni ke izingoma zakhe ke zingagijimi ngokujwayelekile kodwa ke asazi ke bafowethu ke ngeke sathatha ihlangothi ke kodwa ke sifuna ukuzwa umbono wenu babukela uSimakhanani balalela ukuthi cha lithini ukuphawula noma uvo kulolu daba likaThibela ethi ke imiliyoni umthandeni akwazi ukushaya ngale kwamantombazana kusho uThibela nithini bafowethu kuthini okwena ukuphawula ngabe iqiniso noma manga lawa show uThibela mina ke sisobambana lapha na ke kwi comment section